nongeye kwifuriza kugira ibihe byiza. Njye wumva kuri mikro ni kimwe bisanzwe. Umuhanzikazi France Mpundu uri kubarizwa muri Afrika y'Epfo yabaye umunyarwanda wa mbere winjiye muri Secret Story, ikiganiro gitambuka kuri Canal Plus gisigira watsinze arenga miliyoni 50 z'amafaranga y'u Rwanda. Uyu mukobwa ubundi werekeje muri Afrika y'Epfo mu minsi ishize yinjiye mu nyubako ikinirwamo imikino igize ikiganiro mu ijoro ryo kuwa gatandatu ukwakira umwaka wa 2025. Ni ku nshuro ya kabiri iki kiganiro kiri kubera muri Afrika kuko umwaka ushize nibwo cyatangiye ndetse kitageze cyegukanwa na Waseneko wo muri Cote d'Ivoire. Muri uyu mwaka rero Secret Story yitabiriwe n'abarenga 17 baturutse mu bihugu 15 bigiye binyuranye byo muri Afrika ariko by'umwihariko bikoresha ururimi rw'igifaransa. Mu busanzwe batazi iki kiganiro nubwo nawe wavuga ko iki gitekerezo cyavuye ku cyitwa Big Brother, ariko hari byinshi bihuje birimo no kuba gitunganwa na societe BNJ Entertainment CA kigakorerwa mu nyubako cyaberagamo mu mujyi wa Johannesburg. Iki kiganiro kimara amezi 3 gihuza abatoreje mu bihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa bagashyirwa hirya y'isi isanzwe ya televiziyo cyangwa se telefone bakoresha, ubundi bagahurizwa mu nzu yuzuyemo ibyuma bifata amajwi n'amashusho. Abahatana baba bafite ibanga bagomba kuryamaho bakarishaho bahanganye nabo, ariko bagahangana no kuvumburira bagenzi babo bahatanye. Ikiganiro gitambuka kuri Canal Plus Pop kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera ku isaha y'2:15 z'umugoroba, no ku wa gatandatu gitambuka kuri Canal Plus Magic guhera ku isaha 4 z'umugoroba n'iminota 30. Njye wumva kuri micro ni Kim, anytime is now, ikiganiro kikugiza amakuru biri kugenda bizenguruka kuri iyi mihanda social media ndetse n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye.